na ema anase memma batitru no ema no ye tai ka se ye tirinwi ene ye ni onyam emma obi bia akwaba e de ba attention TV so and there Filla o Filla no yamfa nko eni jesem ene ye besia de papa eno nti ana Filla o Filla ye ka ne se ensem a ye koso a unim ana wate wonye mu ntide mu ananti ase no ye de be so mo e wo attention TV eso attention TV e wo social media platform so et Twitter Facebook and YouTube. Mpacho ukowa attention Tvgh, attention Tvgh. Ohonom you subscribe, you follow, you like and also comment. Midi any akosia sparkles na na meka ye nende tin ho asem ana ye beka. Obi oho bo ni tibe 2 months. O se dentia me manwi ni guso a metini wini fu ana me de yeseta osa eye me fe. Obi so osa ne ti a onunumu ohun se na obeye no wagya guso kasre. Okosalum ni enunumu o se agye smiti pai me e dentia etina se efu aye de denden aye bare se benku ade a cheso beye enam yensa. Ebutia ma mentwa me ho me ba meda beautician ene me nsa aka no e wo ne salum hanu se ya salum no e de ndis ebe ye ba ye yaka no ebe to aso because brofo no mentimi mbo ono ankasa ana ebe bo ama yeti ye koba ye be batisia Ebusia mesa aka beautician na leading edi Maeve soda MD Styles and Smiles no nyaka no ono ankasa ana ebebo ama yeti freeze brofo no mano no ni se akosia sparkles de chi ana yetete me achim ne onu machim bremu nti brofo no mintimi mo ese French so no ankasa ebe kire mu ye de nkomo a ye de be hye so afa how to keep your hair no ahye so na aye bote e de amaye yenko ye sister me so uma wa kwa ba ye de ba attention so Filla o Filla so ma wakwa aba o na kasa ya ase wa ye mumu bi sa ase mi hu se sister ye ofere mi ona kala match no nso na ye hwe beauty salon na MD's beauty and MD smile MD then MD Styles and Smiles salon de coiffure MD Styles and Smiles salon de coiffure eye brofo be ya French kasa na French ni ada na unya wear no free wedding no me free me customers no because more na ye French for no taba o kala ni tina mo ba na David okay adwuma na me ye nti okay adwuma na so won me adwuma unya customers bebe beauty me free baby like unni mo no okay then obeba okay nti omo no French na no maka sam me kwa mko na French community okay say I say kasa ayira me but omo ka metiase and na say and there Filla wo Filla ye nyira ye fi se no waka no oni madwuma ni mu pa eye nti ene ye besua ade mpacho kojo papa o si ono de tinwi no wa ye be ma nti obetwi ni tinwi o ko program wa nunu magu na chi asa oba no kire ne se attention to Filla wo Filla ye be kire ne se ne wa ye pem no ye be ma nti na bia wa ye pem no kodware a na wo hwe nsu egum e bia na entesa e bia kwan bi so a ono so ebetimi ekipi ne hair na ende ye hwe how to keep your hair yenko hair no ankasa no se akwese mani bebre tai yo muti e den ne mani basa like omuyi omuti no na omokoto bald hair sakora ne sa nyoma no e den ne mani basa salons for na mo ye modjuma ya na se omo no mo fele so mbe yo muti enye ne sa onzi si ano se de ya youth for ne city ebitime bo okay ohun so bi eyi ni tia na ono so no so akoyede no so akwakuyi nti enye se bia ontimi nkipi ana se bia ni yi ne na ye ne de nti ye show how to keep your hair no yakọ dentia e say e mema so ebo muti ye hu say ebi mo twa muti ne Kelsey e say kra e mema ni name styles no class na ye e ma no e mema no e ma na mo ye ti no ana ye mema ne fe a o mo so mo ye muti because me did sound so male customer wa ha say okay mema ni ti a me ye no e dread okay more number na e dread okay
by me customer be no e pay me but me she be wa bonten there me she be wa bonten by the intermo ye no things rasta na e bounce tete ne buy but o man timi ama na ngina se be youth no e manage e be gina ya because you see an obia pese o e rascal kakra and obi so on ma e ne fe obeye nti na ma youth no mema no etaye yo muti. Okay, yembra yemma na so titu ebe den ana oba akase yenko natural because say ne man bebre natural me natural ebe den na me keep me tini when me say natural dey be at least every 2 weeks dey me come salon na me ko wash but miniska I was quite what say me so me dey dware me hwe gu man na oh David because so uka so di insu anka say wash with ya for natural hair eyedin okay untimi nunum ye obi won so odi so on this card weba salon no because oh me natural ni ntima me fa nsu nya de engu the time obe na adwo so obeba no na wo hairdresser no na wo bre so that in the no so no tama odi nsu ni le ma because odi gunta na wo nunuma ya na white be na dandruff enye dandruff white no shampoo na o use either be adodi dware ana say normal soap here this in be no dey twitwi me say meliska ti ma me fan twitwi sa chemicals no ka it's nasi it say o you want to say unu ma obehu white be plain white e won but I dey na sem na it mechanics because ono no gen say bia wa washing it very well sana prepare very well sana na ye na adwen but ni sanko itinasi because natural say oh ye na sanko scarf na okay oh wash crampa wanye hwe okay so that because soap no use na enu na hiama eti enti na ye shampoo and shampoo bia na dey wash it ye shampoo ne ye natural shampoo okay any you pay me shampoo but one thing is say sometimes some ye be febu or want me koto natural cream natural shampoo and from the washing ma only natural okay so just auto the mixer obi aba pen me ba obetim dey wash natural ba obetim dey wash and your personal use no so ye dey e wo ho no so na etimi boa ma otini no ejina so it say obi wona santa oba no de ne shampoo aba enti so odeba na e bia emfa ni tinwi na oba che ne say some person use nkwa o de wo different ones say ebe boa ma otini we na emboa ma otini ebubu no so at say sanewo okasa no o ka bit say white e bad party say I can say dandruff dandruff no you ka dandruff and then because sometimes most of the times no so obo hold no certain say ohun nyama bi wo more than say dandruff into dandruff no and then dandruff no ye wo mu mienu okay ye wo de ayese gari ene ye wo de etale itina say so oye retouch a onya kata say the be kuro ni yen ye wo mu two one de proper no eno no enine we need say brown okay ene de tight ni so no e deep because eno no de afinye say ya ote ti say kuro say obi kuro aye wa say ni na wo no sana ebiti ene de gari no uhu enine say brown by need to brown na eno no onu bitinyuma no uhu say egunu ho eno no esanwi okay emanyi unwi esa pro enu no mom sanwie ba dodo na ndi mo o just say mo dandruff ntim onye oba say me na mo dandruff ntim onye no dey flex de be o mu mi no the talent na se no emanyi okay emanyi na de e pro no enu mom enu de say utinyu kra e de na de ba sometimes it be one way it depend shampoo a baby akoye utin okay and one it depending the panasonsa it depending salon run nsa you never be on kaka nti o dia sanne me na se wenya coronavirus nti no so dia sanne me tina se ana se wenya infection bi won nsem nti o de ka me ti asepe menya dandruff David enya ne sa o se nipa bia na ewo ensa bia ni sidiri a eye jumafa and as also me fa next for an example okay because next uko hospital no nurse ba ko a enye we ya but ma different person
enwo opane se we feel pain no nti obi an ne se bu an nsa enje obi oh it is a salon no adwuma na so say the we obewo opane we na me koye no wo me anya me ya o the next day ba kon nye nipa na wo no na wo so I say hey nti obesa wo different person ne be wo oba no be Philippine we no pain killer still na be feel say ayo ya okay it is a salon na salon bi wo ma oboti ma wo obenya nwi o washi utima wa omboti o but oye wo hye ne keke ma no a wo hye na oye we ni odi ni cream ni na ma na mu unya nwi ba wo sesa na ukọ baby fufa utimu so tinwi no emu aye ha oh mi tin ta ma me ye wo sister yi hoyi na mu yedu ba me ba ha se no me ye no still I say tia na so ye the 8 ni mu aye ha esuno bia ne nsa na sankrofo no eya asunsun bi di omutia na omo na mo wo hye etina se etinu so te obi kwa wo hye obi tia na I say still cream no obi wo ha ma opportunity cream na nipa no o yuso ma me no why wash na wie obo miti mesa na class to miti cream aya sunsun bi di omutia David sunsun bi na sunsun we this because that be aya won wa say e bia me miti wo ha ana metu akwatena kaswa salon na mikonya yen oye miti na miti no shrinke but na me wa ha say me ya eden na ne ba o kita hu fia na oh we nya hu pese ye we nya hu fi dependity no nipa na nsa na one dependent product a o use pese e bia na nipa no say e use the same product na dependent nipa na nsa na mama mo ka say tete no oboti me bo meti wo we wo no ne nsa nje me kra so what is that say we be matida ye wo de ne nsa beje ye wo de ne nsa nya the angel sanity that is say I was so be hu saluna ne nsa nipa ne nsa je no ana be bia me ye meti a me nya problem bia wo meti ho sanity okay yenko enimu tutu obi wo ho a o say menimu tutu na so me bo meti we dia say menimu tutu ene say ba ne say sa obi wo no ma nenimu mi na emre okay eni kwa say obona dende obi so ho nenimu nwi na eyedin sa resaresa ni bi asa gari asa no bi bye say nipa ne boti na one thing what to know say obi wo ho ma ne che be 2 months but obi wo so ma ne nche okay de che bebre no mo na also because I dada nti ma me force so na enimo ne nya de enda ho eno so timi tutu to enimo be force ka se ni mu ye efua na o timi de styles you tibi on my four waiting there style. Say for meeting there style. Oh, waiting there style because say nipa na ya natural there. Eno no brush ya okay, but pay me no. E man enim no e den seti na se aye den. F. Okay. But natural ni say ndo. E natural ni na e paint so brush so na osumu a. Etimi de ko bebe o pese o de ko bia. Okay. So, but I say tutu no it depend sometimes it depend depend on boating. Sometimes it depends on kasa o boating. Obi o hatiri pa. Obesom ya som sisi aman. Ade be bo so wasanim. Wachinchim waye different style. Waye ni say mo na uchim no wanim ankasa no enye din. Okay. Wanim ye enim nwini ye soft. Me. Esin efi wanim coffee akoni na de only problem bia o. Until sometimes no be steady obi na ntinwi na enimu ni na etutu. Obi wo ho a wo nje ni say ye bo. The boy be abo na waso no nim na botu. Obi wo no so na esa but ono me kan che say esa. Ba eya kwa say fashion. Oba bia sa ni meti ye wo say na ni mututu. Ele bia una wo hunyu. Sa. Ai. Ene me salon de mentesa. Because say obi bo obi ti a
bohu osane na bo na enhwenke ba ye bebe ono so cause asa ye boye tini ye sane a ye nunum nu na e bi frim ya na ye kra ye suro se e bia nipa ne nsa etete ye nwi na so ye di tutu ono ye hwe e bi von eno so de ba Vivon e bi nso timi de biba because vivon e mu bibre okay once say enfan say frontal ne we ya ba e o glue because when enimunyi ne say de bia me kan no e yemre ba they say the baby aye de ye bi it's more glue na o de to no mo no de glue no de eche no ahye so no o che no obeka say shoulder obehuana otu the eyes of the force into glue there e den ya bitime tutu sinu obaye wade edi yido but e den ya be yin kakaka nya trans na na be de ebe tu mo sheche na kakra wo ma na wa bo tin so kakra na me pese me bo mtisi we ende sende tutu ana be tutu e was e wa eti bono se wo si me bo mti a me bo mti sen wo se da so natural no so masani meti me pese ti me ni be de den e be de na me keep natural they all bet me they keep natural so wa bet me no depending on how the be fem okay yo cream bi won ma I know say into okay yo cream si bi wa sense timona why we share ya wa pese wonye no to udi be go na ayemre it means sesa eni no na I say ni pe de wo ni timi no e ke os ni nwi yemre da bi okay you be one in your natural but osuma hu anu na ase wa she afro kinki ni bi anase afro she ya ba ya de hyesu o yusu sa product na e ma nwi ni emre okay e ma otimi nunu e ma otimi ye style bi opese de natural na de eye se woni sa de na e na wonu ma enye fe bo mu bi de na fisi bo mu bi de e we de de fe wa sum kama enimu nso ada because of nema na wayere o yisu no nti na ma na yemre okay na me ye natural na ma bom tia ways bi o ha wo se me sane ana se me sane wi a ade bi o ha wo se me ya so that I keep my hair intact nde o wa no bi o no ma o sane uti na enye prekope na na be wo hye obenu